Mbukeli kuyintokoto lemkhulu namhlanje ekseni kuze sikufena lihlo lakho lelihamba impili lelithi the daily bread ihlo lasekuseni emandla liyakukhuthazana lina namntoja uNkulunkulu ngprofethi hlula amademon kanekisa ayituli embekelweni spiritual life at the Prophetic Church lapha nje la kujike emakhumbi khona yathazela umprofethi kunaba labalethe inkinga laba bathi prophethi bilami imenza wonye ngenza wonye angiqhubekele phambili haleluya uyathazela umprofethi njalo ngalesithathu nga11 ekseni ngazela ngemgqibelo ukhona umprofethi nga11 ekseni ukhona umprofethi ke ngesonto 10:30 uyakhulekela inkonzo lenkulu iSunday service after church takhona ukubona uma ubhalisile. Thank you Jesus. Ngiyabona ukuthi ibona ngaphansi ibhalise manje bhalisa ukuze utobona kubona umprofeti oNkulunkulu. Oh yes. Kazi ke uyawujika uwatholile waters of life emande kuphila kanti likhona futhi ke anointing oil dikhali leti. Thank you Jesus. Ufuna yothi isebenzisa mase ubuya kulabathakathi bakho. Phephethe ngecela uvusele ngokuya uNkulunkulu ophe bantu live lesikhathi singwa semihla ngemihla. Siyabonga bhuti omkhulu kusemukela nasekuseni egameni lika Jesu Kristu in this wonderful program sithi ke manje the daily bread egameni lenkosi mbukele ekhaya siyakwemukela nasekuseni egameni lika Jesu egameni phakanyisiwe emhlabeni nasezulwini sithi ke khona uNkulunkulu uyakuthanda khona uNkulunkulu uyacabanga ngawe ngaso sonke isikhathi angutshele ngithi akabinzi no ngosibathi wena something emfihlakalweni Nkosi yami umsebenzi omkhulu uNkulunkulu lawendaka emfihlakalweni yes Lord nefungathi the fire now is too much for you inkosi kepha ngithi uNkulunkulu wakho akabinzi unawe wena umsebenzi emfihlakalweni egameni lika Jesu all for you is to trust in him egameni lika Jesu Kristu methembe uthi isikhathi esifanele utakumangalisa egameni lika Jesu Kristu uthi moloyi ekseni asingene afi emandla sikhulume nembukele ekhaya sithi la ukhona mbukele ekhaya uhamba khona sithi you are not going alone noma ke awuhambi wedwana egameni lenkosi yes Lord uhamba naNkulunkulu hamba naNkulunkulu Nkosi yami uhamba na Alpha uhamba na Omega uhamba nemqali wendlela Nkosi yami uhamba nemphelelisi wendlela egameni lika Jesu Kristu angutshele egameni lika Jesu Kristu la ukhona kulesimo sakho awuhambi wedwa kepha uhamba naNkulunkulu egameni lika Jesu noma sebahlekile moloyi prophet kepha ngithi angisho lapha ekhaya ngithi awusiko wedwa you are not alone awusiko wedwa Nkosi yami ngiyabona uyakhala kepha ngizangisho ngithi awusiko wedwa egameni lenkosi ngiyabona timo atihambi kahle Nkosi yami siphambana nawe kepha ngemagama ekuselathi nje awusiko wedwa kepha uNkulunkulu khona egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha Nkosi yami ukhona uNkulunkulu moloyi egameni lika Jesu Kristu uNkulunkulu ungathi le message moloyi yes encourage asimakholwa egameni lika Jesu Kristu ngithi le season longena kiyo yes Lord noma le challenge longena kiyo yes Lord noma even the territories longena kiyo awusiko wedwa egameni lika Jesu you are not alone but you are with God egameni lika Jesu waseNazaretha ungesabi lutho yes Lord ungabiyele mvungayekeli ngobhamba speak prophet don't give up ungamdoubt uNkulunkulu ngizobhamba egameni lenkosi ukufika isikhathi moloyi yes prophet ema-Israelites makafika ehlane kuphela emanti kuphela kudla egameni lenkosi kuphela gesi Nkosi yami ayekala ayamkhweshina Mose athi Mose usikhipheleni lehlane kube singafela la egameni lenkosi babona lesimo ngathi sesimpossible befungathi indlela boyigcina la kodwa iyaphela ngabo khona la egameni lenkosi sebakhumbula eGibhithe ngisho amagama ngithi mhlawumbe bawubophile eGibhithe so usendleleni yeKhenani angutshela amagama ngithi noma kuvuka timo but awusiwe thana you are not alone but uNkulunkulu uhamba naye God will see you through egameni lika Jesu aphehlane God will see you through egameni lika Jesu Kristu sifundzele moloyi Nkosi yami my brother in Exodus number 33 verse number 14
egameni likaJesu. Exodus 33 verse 14. Yeah, Smakathe wamphendula wathi, my God. ngiyawuhamba nawe ngikuphe kuphumula. Ayi Nkosi yami le Yeah. Bhayibheli uNkulunkulu lithi moloi basendleleni baya Yeah. eKhanani Yes, kuvuka Lord. timo kuphela kudla kuphela amanti Yes, Lord. bayamvukela abantu Mose Yeah. egameni likaJesu Kristu. My God. Mose ugwele kwesaba manje Hey, Nkosi noma yami. uthi ngabe vele wayi uNkulunkulu Yeah. ngeke masonto enyathi Hey. wayi uNkulunkulu angifake kule nkinga lengaka Unjalo, Prophet. uthi uNkulunkulu lapha Yeah. Nkosi yami kuMose uthi ngiyahamba nawe Ngiyawuhamba nawe. egameni likaJesu. Yeah. Kuthi angikhumule embukweni lapha ekhaya molo. Yeah. Ngithi uthi uNkulunkulu uyahamba nawe Hey Nkosi yami. egameni likaJesu Kristu ngabe indlela iyesabeka indlela kumnyama phambili. Yes Lord. Kepha ngikutshele ngithi uthi uNkulunkulu utawuhamba nawe. Hey Nkosi yami. Ngabe lesifo lesikuhlasele Yeah. noma sebathe aselapheki Hey, Nkosi egameni yami. lenkosi kepha uthi uNkulunkulu angikhulume nawe. Yeah. Uthi utawuhamba nawe kulesifo. Kuba kahle It is Prophet. just a season. Yeah. Lenkosi noma uqala lendlela is just a season. But uthi uNkulunkulu Yeah. utawuhamba nawe. Kunjani? Just trust him in the process. Image of pain. Egameni likaJesu Hey, Kristu Nkosi yami. uthi utawuhamba nawe. Hey, Nkosi yami. Utawukupha nekuthula. Kunjani? Kule mshado lofako kude kuthula. Hey, Nkosi yami. Kepha uthi uNkulunkulu angikhulume nawe ngithi Yes, Lord, yes, Lord. utawuhamba nawe. Ngiyawuhamba nawe. Utawupha Yeah, kuthula. utawupha kuthula. Kule mshado Yes, egameni Lord. likaJesu. Kule msebenzi Hey. osebenza khona. Yeah. Ucabanga kuyekela Hey, Nkosi njenganyalo. yami. Ucabanga kuchitha Hey, Nkosi njengamanje. yami. Because you feel like it sekwehlulekisile. Uthi uNkulunkulu Ngiyawuhamba utawuhamba nawe. nawe. Utawukuphathula egameni likaJesu. Yes Lord. Kuthi angikhulume moloyi. Oh yes. Ngithi uNkulunkulu utawuhamba nawe. Yes. Kule simo sakho Lord. ngegama likaJesu. Nkosi yami. Ngabe sowufuna ukuthula endaweni ezahlukahlukene. Yeah. Ngizakutshela ngithi kuthula kuJesu. Hey. kuNkulunkulu Yena egameni yedwa, Nkosi likaJesu. yami. Olive umethemba Yeah. utawuhamba nawe. Ngiyawuhamba nawe man. Athi encwadini Deuteronomy 31 Yes Lord. verse number 6 uthi be strong and courageous. Uthi do not be afraid Yes Lord. or terrified Yeah. because of them. For the Lord your God goes with you. Yeah. He will never leave you nor forsake you. Hey. Egameni likaJesu Hey, Kristu. Nkosi yami. Uzombhala phansi Nkosi yami. Uthi qina egameni lenkosi ukhuthateke. Hey, Nkosi Egameni yami. likaJesu Kristu. Uthi uNkulunkulu lapha Nkosi yami ungabesabi. Ungesabi. Uthi ungabesabi labantu Yeah. labakuhluphekisayo. Labathakazi. Ungabesabi labathakazi. Yes Lord. Ungabesabi labakusondayo. Yes Lord. Ungamsabi Ungabesabi. zakwenu. Yeah. Ungamsabi umgakwakho. Yes, Lord. Egameni likaJesu. Yeah. Uthi uNkulunkulu akasoza kudele. Yeah. Akasoza kuyekela. Kunjani? Egameni likaJesu Kristu. Yes, Lord. waseNazaretha. Many people outside there they Yeah. are failing Yeah. to keep moving because they don't believe or they don't know that God is with them. Egameni likaJesu. uNkulunkulu yonke indlela. Unabo uNkulunkulu manabadi. Hey, Nkosi yami. Nabo sebayisaba ngokuqhubekela phambili. Hey. Sebayisaba kuphindze betabi. Yeah. Sebayisaba kuqhalela Hey, phansi. Nkosi yami. Because abade ukuthi uNkulunkulu nabo. Unabo. Uhamba nabo egameni likaJesu. Angisho sithobo sami ekhaya ngithi kule nkinga lokubhekene nayo. Hey. Noma uke wedama itelo wehluleka. Yes, Lord. Kepha ngemagama lathi qalela phansi futhi. Qala manje. Uyaqalwa phansi. Hey, kunjalo Prophet. Uyaqala kabusha empilweni. Uyaqala kabusha uhamba. Uyaphinda wesahamba futhi. Yeah. Uke wahamba wagileka. Yeah. Baqala kabusha. Yeah. Ngoba sewuyathi ukuthi awuhambi wedwa. Hey. Kepha uhamba naNkulunkulu. Uthembisile. Egameni likaJesu Oh, yes. Kristu waseNazaretha sifundzele God. futhi encwadzini the same chapter. Oh, yes, Lord. Exodus 33 verse number 15. Yeah. Egameni likaJesu. Exodus 33 verse 15 kufundzeka kanjena. Yes Lord. Mose waphendula wathi, nangabe ungeke uhambe nathi, ungaqala usithuthe la. Hallelujah. Amagama ashiwo Mose lawa egameni likaJesu Hey, Kristu Nkosi waseNazaretha. Abukatimo ngoba Timothy khona. Kunjalo La Prophet. empilweni egameni likaJesu. Ubuka letimo Mose uneko ukuthi ngiyakhumbula ungethembisa ukuthi Yeah. wena uyangathi ngemalwimi Hey, Nkosi yami. Yeah. uyambuta uthi yaphaleni ukhethe mina Hey, Nkosi yami. egameni uthi ngilenzela abantu eGibhithe Hey, Nkosi yami. uthi lapha Nkosi yami ngiyathi ukuthi
mangihamba ngedwana uyakhuleka kepha uthi ngicela uhambe nami Njalo prophet. kepha bawungahambi nami Hey Nkosi yami. ungangisusi lapha egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Oh my God. Ngithi angisho kumbuke lapha ekhaya ngithi asuvuma kuhamba wedwana uNkulunkulu. Ungavumi kusuka. Asuvuma kusuka endaweni abe angekho uNkulunkulu. Because now the Bible says he is the author and the perfecter. Egameni likaJesu Kristu umqalisi nemphelelisi. In other words makangekho yena ude langakuphelelisa. Inkosi ngiyabona uyayifuna inkosi yami i-destination yakho ifike but makangekho yena ude langakuphelelisa empilweni yakho egameni likaJesu Kristu. Ungavumi kuhamba wedwana uNkulunkulu angekho egameni likaJesu Kristu because uyathi ukuthi when God sends you he'll go with the boldness, he'll go with the confidence egameni likaJesu Kristu. Wasena ngoba bukhona baNkulunkulu buletha umehluko egameni likaJesu Kristu. Ukhona baNkulunkulu benta indzaba teminyaka tizilike. Ukhona baNkulunkulu benta indzawo lekwatiwa ukuthi vele la kwakalo ntuthu bese befika khona uletha ushintsho moloyi. Ukhona moloyi buletha lushintsho emvini salo sa give up empilweni. Ukhona buletha lushintsho kunalekhaya lekuthiwa kwalavalwa. Ukhona buletha moloyi lushintsho kunamsisi losatele abantu abethi bongo bese beyafika bukhona uletha lushintsho egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Athi Joshua number 1 verse number 9 uthi do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you everywhere you go. Egameni likaJesu Kristu la ukhona sabekhaya ngithi ungesabi, do not be afraid, for the Lord will go with you wherever you go. Egameni likaJesu Kristu. You may not see him, but he is there. You may not feel him, but he is there. But he is the closest friend ever. But he is the husband to the widow. God is the closest friend ever. He is the husband to whosoever married to the backsliders. He is the most faithful God. Kristu akutshela amagama ngithi walk with confidence. Hamba uthetheba, hamba ngetiki. Wathi ukuthi angihambi ngedwa kepha ngihamba ne-alpha nomega, qalisi nemphelelisi wemikhawulo yemhlaba. Mbukele ekhaya usaphayela ematini uNkulunkulu usavuka eqalisini leli khona mhlawumbe sewukhathele nje. Sasho amagama ngithi awuhambi wedwana wangathi uNkulunkulu akakuqinise ekhaya kuphakamisa phesibinzi usaqhubeka umkhonde asikhuleke. Babe siyabonga ngangibukele ekhaya uNkulunkulu phila ngiyamkhulekela. iBhayibheli lithi namhla sewufika kahle ukuthi akahambi yedwana sibonga nje kepha uhamba nawe nokuthi uqinise uNkulunkulu ophilako egameni likaJesu Kristu. Wena uthemvini lakho uNkulunkulu ophilako we mustn't be afraid, for you are always with us egameni likaJesu. Namanje uNkulunkulu siyaphakama ekwatini wena sithola imandla lamasha siyaqhubeka simangalise ngelivi lakho babe. Yawendela buhle kudunyiswa kwegama likaJesu Kristu. Amen. Amen. Mbukeli mhlawumbe uyadibuta nje ukuthi kungani wena umele ube breadwinner yasekhaya kini. Uyadibuta ukuthi ingabe kungani wena uthweswe lo mthwalo lo matimana kangaka. But nje phela lofuna ukwade uhamba ngasimakathi. Bonke labathi ngosami nginemibuto prophet lethi inkinga the young demithwalo nale burden. Mhlawumbe lo munye uhlushwa liqobo likholo kwathiwa hamba ufuna libandla uyadibuta ngidalicala kanjani lebandla. Uthi ke uNkulunkulu ngidawuhamba na
Ngawuhamba nawe. Ngicela nekusike bonke labanetinkinga labathi prophet I need direction bakije baye kumprophet ukhona umprophet yothazela njalo ngabo lesithathu lapha embekelweni is a place of prayer, is a place of miracles, signs and wonders kuleyandzawo into diyendeka ngicela ugijima kuye khona bhalisa manje ushaye icingo prophet ngicela ukubona inombolo letha ku screen sakho dibeke click ikhona icingweni lakho kanti ke futhi ke nangemgcibelo ukhona umprophet uNkulunkulu uyathanazela yebo ngale vele kuseni akakhande sewukhona sowuvela umlinzile bhalisa manje shaya yalo cingo prophet ngicela ukubona ubhalise kanti ke futhi ikhona inkonzo lenkulu Sunday esiyakhona nga 10:30 kuze kuyoshaya 3 kwakho nje water utothandazelwa ukhulekelo prophet embona uNkulunkulu ke maseka aceze kushumayela uya prophetha bantu uyawuzuza umusa mase ufike emehlweni akhe gazi khona ke iwater of life emanti ekuphila lapho tathi na watholile impilo yakho shall never be the same again kanzi futhi khona futhi ke ne-anointing oil lesiyibita nge-oil of gladness lathi nje uqobisa ihlo yami ngemafutha then my cup overflows. Thank you, Jesus. The poverty ngiyacela sivalelise labo babukeli nebalaleli emakhaya. Angisho sihloko sami ekhaya ngithi God's presence does not always remove the fire. But it ensures that you will not be burned. Egameni lika Jesu. Kunjalo. Lo mlilo ukhona embi kwakho. Bukhona baNkulunkulu ungajeli ukuthi kafe bususele umlilo. But uNkulunkulu ufika akukhave ngale nsika sezulwini. Akhe sholo ukuthi you are safe and you are protected. Akhe sholo lo mlilo akushisi egameni Nkosi. Ungesabi. Mawona uNkulunkulu lo mlilo noma ngaba sophinda ngasikhombisa. Ngeke ukushisa egameni lika Jesu Kristu. Wasenza kwathi uNkulunkulu sezulwini akuphatha ngesandla semusa akuphakamise umprofeti amadimoni okusenza kubhubha. God bless you. Bye bye. Bye bye.